nkumbuye umwana twareranwe nkumbuye umwana twareranwe buri joro ndamurota icyazana ngo tubane nkumbuye kagapfusi nkumbuye kagapfusi n'akagashyiko mu matama bankubitaga twicaranye. Yalla twongeye kubasuza mwese abakunzi bacu ba TV Stories. Ni kenshi cyane twagiye tubabwira ko tuzatubagezaho impano zigiye zitandukanye, aho tugenda tubazanira abahanzi bagiye batandukanye, abacuranzi bagiye batandukanye. Uyu munsi rero twagiye ahantu ni mu karere ka Kicukiro, aho duherereye mu murenge wa Gahanga. Turi kumwe n'abahanzi bagiye batandukanye, urabona hirya hari umustar umeze neza kabisa. Turi kumwe n'undi musore ahangaha acuranga gitari kabisa, ibintu bikaryoha. Ahagiye kuducurangira indirimbo zigiye zitandukanye kandi ziza cyane. Nkwibutsa nimba utari wakora subscribe, kugira ukore subscribe, nimba utarakora like ukore like, wongere ukore share kugira ngo tujye tubana 5x5. Sharing izi nkuru zacu ku bantu bagiye batandukanye mu magroup agiye atandukanye kugira ngo dukomeze kubana 5x5. Yalla kabisa, murabona ko gitari ebana adukumbuje kabisa aba batipe bacu amakanyaga uduri impara zacu. Nkwibutsa ko ngende Swapis, aho tuba turi kuri 5x5. Uyu musore rero ndagira ngo tuse n'abamuganirizaho gato, tubwire ku mpano ye n'uburyo gitari ayumvamo, kuko ndabona ni umwana ukiri muto cyane. Usanga tubona amakanyaga n'abandi bagiye batandukanye, amasabo nyangezi, ariko ntago muri iyi minsi entertainment mu Rwanda hari kujyamo abasore bato cyane, abana bakiri bato cyane. Abana umusa wihangane turagutunguye. Umeze gute? meze neza. Wadufasha suka tubwira amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Hagenimana Jean Berkimas. Saza ko ntabasha kubisubira bose. So, njye nitwa Swapis, nkorera ikinyamakuru bita TV Stories. TV Stories. Usanzwe yize? Yego. Ni bisanzwe. Ndagira rero ngo uganiriza abakunzi bacu badukurikiye kuri TV Stories. Iyi mpano yo gucuranga gitari ko mbona ukiri umwana muto yabyajutse. Gitari jewe byazije nyiri muto. Yaje nyiri muto, gitari nyikunda, mbona abantu bacuranga hajya numva ndabikunze. Biza gutyo nyine aho nkuriye nkajya isura abantu bacuranga bakanyigisha. Babasaza ariko? Babasaza. Birumvikana. Uracyari muto, urabazwa mu myaka nk'ingahe? Ntago ari myinshi, ariko 22. Ntago ari myinshi kabisa, uracyari muto. Ni byiza cyane kubona umwana nk'uyu nguyu kabisa ucuranga gitari. Nababwiye ko nzagenda mbazanira impano zigiye zitandukanye, aho tujya mu byaro bitandukanye. Uyu munsi rero twahereye mu mujyi mu karere ka Kicukiro, turi kumwe n'uyu mugabo. Yambwiye amazina ariko nawe nimba uyibuka. Ndatekereza nawe ntabwo yibuka. Ndabona rero uri kubwe n'umustar ahangaha, wagira ngo ni babandi bo muri Kenya baririmba injyaruha. Uyu mustar se murakorana, mukorana muziki? No murasta, ariko ashaka kwazi kuririmba papa wanjye cyane. No murasta nibyo. Mwibutsa rero niba utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe, tujye tubana 5x5. Mustar wacu ndabona Rasta uzi kuririmba se? Utatuganiriza ariko? Ndabizi naye nabirenze waye. Biragaragara ntago waba umurasta ngo uri fan bijyanye no kuririmba bari ibyanyu kabisa. Tubibazo cyane kabisa 5x5. Rasta televiziyo bita TV Stories wari usanzwe yizi? Nuko ndayizi. Sanzwe yizi? Okay kabisa, rero nanjye nahageze banyita Swapis. Ndagira ngo se nuturapira ariko twumve. Nabishaka kabisa dufashe kabisa uturapira abakunzi ba TV Stories nabo bibonera umustar, ariko cyangwa bakubitira gitari uri imbere mu gitari. Nta kibazo. Musaza wadufashe sugacurangira mu rasta nawe akagerageza agakubitaho. Nta kibazo. Rasta bari tayari narize. Tuba tubizi cyane kabisa, barasta ibintu byo kuririmba n'ibintu byabo.
sogongeza rero ku bakunzi ba TV Stories kuko ubona baradutegereje. Rastari kubeshya. Rastari kutubeshya man. Yo. Rekomeza man, what is the generation? What you have to say? The songs of kugira ngo mbone inkwano yo kuzaha umwana nakunze, kugira ngo mbone inkwano yo kuzaha